Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa adimi sultanik. Allahumma la nu'ti thana'an anta kama asnaita ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalallahu subhanahu wa ta'ala ila an-nasi kaffah basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum bittaqwallahi jalla wa ala wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad kana fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala jalla wa ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mahuli mga katay manghuran ha agama Islam itukpal na tuin sa lago puji pan sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mapatut na tu sanglitun mapatut na tu pujihun Allah subhanahu wa ta'ala. Amu indi siya maghajat hakatan pia panjarinnya salta di daisab ikataas tingkatan sing kawasa sin Tuhan impak ibadat tim pia panjarinnya
iban insya in hajatun tingkatan pia panjarinya iban di ikahilang atau wari ikakulang ting kawasannya isi-isiuna imag maksiat matukannya masih-masih inallahu ta'ala hayyul la yamut buhi salama la mari magkamatay la ta'khuduhu sinatun wala naum salta di pagkaroon di siya magkaligap hakatan pia panjarinya. Dahil na sabab yato mga katay manghuran haagam Islam pagkain adlaw ni adlaw pagtahon amunayin sa rayaw-rayaw adlaw puas sinamin bulan Ramadan labi awla yari kita bulan Ramadan amunin adlaw Jumaat kalna adlaw ipagpatumtum piatumtumi sin sabarang muslimin hakatilingkal sin dunya amuin hamanu siya amuin nanayma simpanawag tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala nanayma simpanawag-tawag sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dahil sabab yato inamin adlaw ni rin ha mga pangadjuun nato atawa kawaon nato kalau siya mahinang sababan sin amuin ikabulan sang sin tiap-tiap manusia amin makalayo siya rin ha mga katan liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha mga pangahakad atau i'tiqadat sin ahlus sunnah wal jamaah bunnal tuun in subay mag-iman in hambuk manusia aw nim pagbuhi iban sin puas sin kamatay aw nim pagbuhi puas sin kamatay hati nim manusia puas sin mapatay sila ri alam dunya buhiun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala ay makna maksud wajib parat sayahun si manusia awnin pagsiksa alam barzakhiyah alam kubur awnin pagtungbas din hinang mangi iban sin hinang marayaw dahil na sabab yaturin ha mga sabab manabab talaggu kasabab-sababan manusia masiksa atawa masiksa si alam kubur amunay hindi ta si mga sila ahlut tauhid laung si mga sila ulama ut tauhid ini kaisannya al-kufru billah wa israkum bihi aw israkum billahi azza wajal dan mga talaggu amuin mahinang sabab ikatik sa manusia alam kubur amuna impagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala impagyanong pagkupur siya na den ha mga bahagian mataod ginisan simpagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala sa den ha mga bahagian simpagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna impangatayan si manusia imutingon niya imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala imutingon niya imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dahil na mga sabab yato dahil ha mga sababan sa laggu awon bahagian sim pagkupur pagtawahon sa kufrul akbar kupur dakula bang siya mahinang sim manusia makagwa manusia yan din halikusan sin agam Islam bang siya makagwa na rin halikusan sin agam Islam mahulog na indo sa mga pasalaggu dosa abya na sim pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil na mga tiranan sim pag-amin pagkupur yaon diya na sin amin pagtahon kufrul aba in kufrul aba amini in jimatu pagyanon kufrul i'rad aminin jimatu kan iblis alaihi la'na awaktu in Allah subhanahu wa ta'ala awaktu in Allah subhanahu wa ta'ala amin iyan mga bangsa malaikat haparman sin Tuhan Rabbul Alamin wa idkulna lil malaikat inni ja'ilum fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamu awaqtin Allah subhanahu wa ta'ala
biyaitaan ni mga kamalaikatannya, si magpaon siya, inni jailum fil ardi khalifa, magpaon siya hakin lupaan khalifa, magnakura, magamulahi, karena di manjari imanu siya bangwayroon nakura, di manjari ingkauman bangwayroon nakura, sabab ingkahalan si manu siya bangwayroon magnakura, laung si mga ulama, pauda, pulakkan at ingkahalan si manu siya, bukun siya murattab, bukun siya arin, angkanna dahil hausulan sin ahlut sunnah wal jamaah, bang aun na magnakura, di siya manjari amun mahinang tiranan in pagbuak niya hanakura, mahinang sabab fitna rakula antara si muslim liangan sin sara. Dena sabab ya tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, inni jailum fil ardi khalifa. Magpaauna kulong niya rin habang sa manusia, papanjarihun kulong sin Allah ta'ala khalifa. Magamulahi, labi aula magparakan sin pagkarajaan sin pag-akama. Unin sambung sin mga malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, may kaulon niya magpaun pa mga manusia, sabab in kaunan nila yan magdaruhaka sadya hakin lupaan, mag-asag dugo sadya hakin lupaan. Hauno nakakawa im mga bangsa malaikat yato, ini upamahan may ta sila nakapamong biyato, karena kita nila habang sa jin, karena nakauna in jin piapanjari sintuan ang pabangsa manusia, sabab in kaunan simbang sa jin magdaruhaka sadya sila hakin lupaan, al-fasad, maghinang sadya sin kangian, wayasfikud dima, karena mag-asag dugo sadya. Laung sin mga malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika, yari kami laung sin mga malaikat ya Allah, namumudji kaimu, si masanglit kaimu, malaikat sin Tuhan, unu-unuin daakan sin Allah, di maingat sumulang sin daakan sin Tuhan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. In mga malaikat uno-uno na indaakan kan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala, di sila maingat di sila maingat sumulang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Uno-uno na sadya indaakan kanila sin Allah hinangon nila. Dahil na sabab ito nakapamung sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, mangmayta in Allah ta'ala magpapanjari pa malaikat ay mano sa agil lupaan. Kinyari na imbang sa malaikat na mumudsi pa Allah nang lalaggo ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nalungsin Allah ta'ala ha mga bang sa malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Labi ako lungsin Allah ta'ala makaingat din sa anyo. Dahil na sabab ito mga palanggungan haagam Islam, awak tuman in apu natu Adam alaih salatu wassalam, pia panjari sin Allah ta'ala kiawaan in kata lupa apa mau sin dunia, sabab in karya sin manusia laung sin Allah ta'ala, minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dain in karya sin manusia pia panjari apu Adam minha dan halupa, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, pagwaon kita sin Allah ta'ala magbalik atina magbalik ta kita pakarya salita minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Pag-usa tibalik ta kita maun, pag-usa tu pagwaon na kita rin.
nen apu na tu Adam ubus man siya piapan dari sin Allah subhanahu wa ta'ala di magbus na siya manusia na cukup ning kataan sampai kakunahan nen hapuk na Hawa iyan na sin Allah ta'ala iblis wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu in aghisin Allah ta'ala ha mga malaikatnya ya kamu mga malaikat sin Tuhan dong sin Allah ta'ala malaikat tu sujud na kamu kan Adam bukun sa din Adam in naraak pasujurun sampai iblis sujud takrim sujud bukun siya sujud ibadat sa sujud panghormat dahin hasababiyat tulong sin Allah ta'ala si mujud ingkatan ka malaikatan illa iblis malaingkan amurain iblis lam yakum minas sajidin wala si mujud in hambuk baita sing Quran in iblis hatinnya hangkan siya wala si mujud sabab namung siya pa Allah ta'ala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin labi akulon na marayaw rin kan Adam sabab in Adam piapan jari mo rin halupa in akulon na longsin iblis piapan jari mo rin hakayu nenhang ayat ambuk dato waktu dia na pasujurun illa iblis aba malaingkan amuralaun nga in iblis in wala si mujud amuna yung pagtahon aba amuna yung kuprul aba dahil ha mga salaggo sabab ikasik sa amano siya apabila siya daakon sin Tuhan pasujurun atau daakon siya sin Tuhan pasambahayangon atau daakon siya sin Allah ta'ala papag-ibadatun limigwat siya pakabayaan sin Tuhan ya sin akhi iblis limigwat siya timang kiring siya limayu siya waktu siya iyan sin Tuhan sujud kau kan Adam wala si mujud ingkatan ka malaikatan si mujud na iblis dah malaingkan in wala si mujud karena simpag takaburnya amun pagtahon kuprul aba hakukupur amun pangtangkiringnya hakabayaan sin Tuhan umat Islam kita ni umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakapila kita ni tiawag sin Allah ta'ala Quran impasudurun kita ni sa wairun dah kahatutan nakapila kita ni tiawag sin Allah ta'ala papag-ibadatun kan tumangkiring dah kita na bang impagtangkiring na tuat atin impagpaling na tuat salta simpangharap sin iktikad karena mga daakan sin Tuhan niya undi dahi karayaw kato atau wairun dahal kato bukun dah siya daakan atau mga napawajib bukun dah siya wajib immanus siya yatubang siya abutan sin kamatay di siya makapagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala makasud siya papagyanun dahil mga sabab sa laggo ikaadab si hamanus siya alam kubur amuna yung pagtakon al-kufru billah subhanahu wa ta'ala amuna yung pagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala umat Islam tumtumun na tuin narka mataud din hamanus siya gaan-gaanun nila ingkabtangan aun din ha mga manus siya imian banglaw niya mag-ibadat na kita kahtaan patuhan wayroon na makasudnat ka yari ko biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sifat cinta uhalom narka laung sin Tuhan na tu Rabbul Alamin la yadukuna fiha barda wala saraba illa hamima wa ghasaqa jazaa'a wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kaddabu bi ayatina kidzaba wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba faduku falan najidakum illa adaba laung sin Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia yattu
halom narka hawaktin taunarka uhun na sila atau hapdiun na sila wairuun painumun sila sinallahu ta'ala sumagawa mga iinuman hipainumkan nila la yadukuna fiha bardaw wala saraba wairuun hiinuman kananaman nila biya hanglup hagpay malainkan iniinuman hipainumkan nila yaun sinallah dan hakayo hawaktu sila minum nung sintuan watakatta am'aahum magkautod-utod ilungun-lungun si manusia hawaktu siya minum sintubig amin hipiangayunya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine magkautod-utod impasok sin tubig magkautod-utod ilungun-lungun si manusia hawaktu siya minum sin tubig amin pangayunnya pa Allah subhanahu wa ta'ala wairun kana namannya bihanglop hagpay la yadukuna fiha bardaw wala saraba illa malainkan daw sin Allah hamim kayu amin mapasok pa rin mapasok tumtumun na to impasok sin amin kayu kiya sin Allah ta'ala hulog niya pa dunya jujun wahidah hambuk ta sa bahagian imbay ta sing kaimanan ulama in amin mangibarat daraja kusog in kusog lo na sing kayu sabina judjan kapituan juj kabahagi in hang kabahagi amunatun kiari padunya nah in kanuman tagsian yatus ya halom narka tiyasad yasin Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia nagkukupur patukan mga manusia maligwat hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia simusulang sadya sin kamayaan sin agam Islam mga manusia amu sadya impia paruli nila imparkala pag dunya simbukun na sila tap-tap di hadunya di nila pagdihilan waktu yung pag-akhirat nila di nila pagdihilan waktu yung pag-ibadat nila impanganal nila ingkatan tinakawa nila riha dunya mara nila paadlaw akhirat na imagine judun wahida amunan doon nan kiyawa yung pagtugnaan mo doon nan kiyawa yung pagpasuan mo tubig judun wahida sa kita in jujun wahida hawaktu jimatu haula amin 5 bay labay yaun in kayu jimatu jujun wahida rayatu sabay din ng kapituan ilabi kanuman jujuan siya sadya sin Allah ta'ala rito halom narka pasok sin kayu hamano siya angkan na umat Islam ayaw kita maglangog-langog na pag-ahama amin magkaptangan kita bang kita rin na manglaw niya mag-ibadat na katan way na makapalom narka ittaqillaha ya ikhwa ittaqillaha ya fulan kabuwa kau ya kau ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala na ibarat ulo pa sugpatan pasin Tuhan puasin hamim amin mapasok din hamapasok ulo pa hawaktin tau haalam kubur banging kaunan niya taunar kahawakto siya hapdiun nausin Allah ta'ala pakaunan nyo yung mga manusia yan unin pagkaun nila yung pagkaun nila bahagian na rin sin pag-inom nila uno hamimaw wa gastaka unin gastaka sahu simano ti halaw apinarka jahannam amuyat hipakaun hipainom sin Allah ta'ala mga manusia nagsisipatin sifat pagtakon al-kufru billah kufrul aba amin mga manusia ti matangkiring hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala umat Islam den ha mga hikmat simpulan Ramadan mag-us-us kita yung mga yung kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala tumtumun na to hindun niya biha umbukun na biha hindun niya 5 bay napinda na indag pusting kahalan tindun niya tanda niya hamasa ini dimuak na lang si mga ulama inginisan wal na kagarib-gariban
manusia, akahanan si manusia, hapagdunya si manusia, labi aula hapag agama si manusia. Yarina, jumatuna, naren hasawabyat turen ha mga hikmat, simbulan Ramadan, bang au mga kasaan natu nahinang natu im mga perkala yaitu im mag-uus kita yung mga kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun dasa in nakalanggal kita dosa pa Allah sabab pagkamanusia sadya si manusia sa im makasusa bang kau nakalanggal sin sara sin Tuhan doon na sadya kau hakaroon mo di kau mangayu kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumun na to bisampa miabot na impardusahan sin anak Apo Adam papitong lapis langit tatkala siya mangayu kaampunan pa Allah. Laung sin hadis qudsi bima yarwi an Rabbi azza wa jal qala Allah tabaraka wa ta'ala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ibni adama laula balagat dunubaka ila ananis sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya kau anak Apo Adam, bisampa ing kaaunan longsin Allah Ta'ala indu samu yang miabot na papitong lapis langit nahipok na indunya ini tatkala kau mangayuk ka kaampunan ampunun tara kau longsin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yari kita nyo bihaun sahrul magpira bulan hipangangampun maita sabab ukab ing kalawang-lawangan tin sulga ukab ing kalawang-lawangan tin ulung iban rahmat tin Allah Subhanahu wa ta'ala tambur illawang narka dahil nasabab yaitu insangi na manusia abutan tiasin Ramadan maka wak nasadin Ramadan di siya ampunun sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangi na manusia piapan dari sin Tuhan sumudin Ramadan magibadat siya maghinang siya magpuasa siya magkatan siya sa di mahinang sabab impaktahan sin uhaw niya iban sin hapdi mahinang sabab hikaampunkan niya sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maita sabab impag ibadatnya bukun na sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau impag Tuhannya pa Allah doon sadya timubtub ha Ramadan mang bukun na Ramadan kalupahannya ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Aun din ha mga manusia kakilahannya din tuwa mang adlaw Jumat ampas niya sumudod mang bukun na Jumat di na nakakilahan ni Tuhan. Umat Islam, magbalik kita nyo pakabayaan sin agama, magbalik kita nyo papangindok sin agama Islam. Tumtumun na to in kita nyo rihadunya in kataan kaya naman mo in kataan na kawa mo in kataan na dawhat mo baita imbaran mo in kataan yan temporary ra. Uno'y maksud bang aun nakawa mo usala hikamumpaat sin kabuhi mo ikamumpaat sin pag-agama ikamumpaat sin mahinang mo siya luto pahadarat sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalna di sa manjari magdunya sadya kita kalupahan tem pag-akhirat atau mag-akhirat sadya kita kalupahan tem pagdunya supaya kita yaun ha pertengahan. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Longsin Allah Subhanahu wa ta'ala paghinang kau cindan tiranan unu-unu na ibadat amun mahinang muluto pahadaratin Allah Subhanahu wa ta'ala sa wala tansa nasibaka minad dunya ayaw musab kalupahim parkala pagdunya ayaw hati na bang kau riha masjid bukun din si may naatam pay pamarum doon na dya kau nagdidikir bukun di hati muslim matan pa Allah Subhanahu wa ta'ala sa pag-ubos sin amin tunay ipagtunay sin mga kawajiban guwa sab ko dihili bahagian imparkala sin dunya mo kalna tumtuma maghajat intiyan mo pagkaon tumtuma maghajat imbaran mo pagtabon maghajat imataud mga hajatun sin jasad buriha parkala pagdunya dahil nasababyat tuangkan din Allah Subhanahu wa ta'ala imian fa idza qudiyatis salah fantasiru fil ard wabtahu min fadlillah mang maubos na magsambahayang na pagkanat-kanat na kamuhakin lupa panglawag kamu sin amin mga kalabyahan rizki sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yato umat Islam
magbalik kita paakam. Dahil ha mga sabab, subay na tutuod laywan, al-kufru billahi at jabazat. Nanawsin Allah Ta'ala yung siksa kanila yato. La yadukuna fiha barda wala saraba illa hamima wa qastaka jazaa wifaqa. Nyatu intung bastin Allah Ta'ala mga manusia. May taunin sabab cininang nila rin. La yarjuna hisaba. Kalna wayroon halawang pangatayan nila amin angan-angan pangahakat. Cimbunal-bunal tud awnim pagbista haadlaw kana-kana. Awnim pagtungbas hinang haadlaw kana-kana. Tumtumun na to. Wayroon makatabang katu tanyo bisampah isyu manusia masuk papangatayan na to. Bang dumatunin adlaw akhirat. Wayroon makatabang katu malaingkan makatabang katu baran na to. Maita laungsin Allah subhanahu wa ta'ala yawma yapirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum sa'nu yugni in tiap-tiap ciulakan si manusia sa'nu yugni au ni harapnya pakannya problema dan hasabatin tiap-tiap ciulakan maginlawahunnya bangsa magpalapas sa singkin hawa parannya magpakoy ni manusia na dan hasabab betu makoy nen ina dan anak makuinin anak dahil hamaasnya makuinin banarin ataway nasawa magkanya-kanya na karena maglawag sim mga karayawan hatupaya malakpas sa kahalan jumatu sabab in kahalan jumatu hadlaw kiamat bukum parkala ula-ula parkala dakula in jumatu haman siya maita dua ringgwa na imma ilal jannah wa imma ilal jahim. Mangbukun siya makaharap palom narka, makaharap siya palom sulka. Kahalan si manusia na rin sa babiyat tu amwet tindusan nila. La yarjuna hisaba. Hini karo wa kadzabu bi ayatina kitaba. Mga manusia nang himutin ha mga baita si mga kaayat-ayatan halom Quran nang himutin si baita sin agama. Ha mumiyan sin Allah Ta'ala ha mga baita na ha mga kanabi-nabihan baita na ha mga karasul-rasulan then nasabat tu umat Islam then ha mga sabab malaggo in subaitud ana aniban sin tiap-tiap muslim in pagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala then ha mga bahagian sin pagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man ata'arrafan fasaddaka bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hambuk riwayat lam tukbar salatu arba'ina yawman. Dan ha mga bahagian sabab sinhika kupur si manusia. Isyusulong sin Rasul alaihi salatu wassalam maun pa mga tao magkikita-kita magpakita salta nagkahat sila simbayta sim mga tao magkikita-kita faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sabunal-bunal to din mga manusia ayat nakapagkupur na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk riwayat isusi maun ha mga tao magkikita-kita magpakita-kita nga kalau nak nagkahakat sa simbayta sim mga tao magkikita-kita di tayo maun sin Allah Ta'ala tambahayang niya kapatan adlaw di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala bangin manusia yatu abutan sing kamatay rit siya makapagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala mahulugin amin dosa na biasin nakapagsirit siya pa Allah subhanahu wa ta'ala way nakaampunan kan na sintuhan sa lama-lama angkan umat Islam subay tuud aniran nato in amin parkala pagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala aminin sabab may tain syaitan nakagwa din haulong iban rahmat kin Tuhan sebab tim pagkupur nila pa Allah subhanahu wa ta'ala
wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatina kafar yuallimuna an-nasa as-sihr. Den ha mga sabab laung simbaita sin Allah Ta'ala wairu nakapagkupurin Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Saukat ni Nabi Sulaiman sampai imbang sa jin kaya pagmanjaan niya. Sain nakapagkupur amunin syaitan kalna sila'y naghindu sin ilmu sihir pabang sa manusia. Sila'y tiranan hinduan nila'y manusia sin ilmu sihirin ha mga ilmu sihir ilmu sa lagu tusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga umat Islam murah-murahan piyari halak kita nusin Allah Ta'ala rin ha mga sakit pagtawon, sakit alkup ingkatanin ubat niya subayra kita nyo humati mangadji sin agama kalna intao nagibadat wayroon dahimati sin pag-agama na aun waktu kumugdan hinangya aun waktu di kumugdan hinangya ingkahunahan na to nisampa bukum mataod ng ibadat tan hinangun na sadyang kawajiban langan hinangun tan ng mga diakan layuan tan ng liangan bisampas siya haupu atau bisampas siya sibi-sibi in mahal ka bang siya kimugdan ha aturan sinsara habay ta sin Quran iban bay ta sin sunnah amatim pinaka mahal ka hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala sabi sampas siya bay din lagbu bay din haba sabang siya matimbang ha aturan sinsara sin agama wairun datu hal ka patuhan na murah-murahan impag ibadat tanyo hibutang nato ha aturan sin bay ta sin Quran ha aturan sin bay ta sin sunnah sin Rasul alaihi salatu wassalam supaya kalayuan nato yung mga sangi mahinang sabab amun sababan sa lagu sabab ikasik sa manusia alam kubur aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga palanggungan haang Islam dari kita nyo masing-masing alaw man simbulan Ramadan dan ha mga mawajib hinangon sin tiap-tiap muslim ng kita nyo manusia sadya aun mga taksirat aun mga perkala wala pasimu din Ramadan piya na sim mga wajibat wala nato najukup atawa wala nato nahamparu marayaw dena sabatu ini ulung iban rahmat kin Tuhan nato Rabbul Alamin katan mapajukup nato atawa may katapa lamang mga ibarat magtapad im mga ibadat limaway wala nato napajukup kalna imbulan ini lipat manglipat in karayawan bang kau nakasambahayang sunnat ya kau sin nakasambahayang fardu in karayawannya bang kau nakasambahayang fardu lipatun sin Allah Ta'ala pakapituan fardu daun sin mga ulama sa tumakawa in mga baita riwayat sahih in Ramadan lamud na impag ibadat ti in halaw man sin pagtahan sin uhaw iban sin hapdi baita sin Allah Ta'ala hadis kutsi in inilaw sin Allah Ta'ala kaku wa ana ajibihi aku itu menguaskan. Yung kataan ibadat Allah subhanahu wa ta'ala atin ay maksud na rin di subay imparakala timpag sambahayang paakarun tu aturan impagtahan impagkaun impag-inom ingkatan pakaradyan kalna bangsi ni nalikdat akabayaan sinsara tantu-tantu maupas sin pagtahan sin manusia sin uhaw iban sin hapdi dan hawaktu kaangkat sin pajar sadik tani sampai tumukum yung mata suha amun pagyanun sin Rasul alaihi salatu wassalam tila sadyah law na rin ha mga magpupuasa wayro mahasil nila ha pagpuasa nila malaingkan makawa nila uhaw ra iban sin hapdi man lam yada qaulal jur falaysa lillahi hajatun ayyata ata wa sarata mangdi da katinggalan tin manusia ing qaulul jur den ha mga imumungan tin dila bukum marayaw dari datu kagunahan sin Tuhan mamin tinggalamin pagkaon tinggalamin pag-inom
Tidak. Sebab maksud sim pagpuasa bukun sa jabatin papuasahon ta. Sampai in lahir supaya saya ini papuasahon katan supaya maputus sim pagyanun maksud hikmat sim pagpuasa la'allakum tattaqun imma kalamud kita rin hajumlahan sim mga manusia nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala magbunga im pagsangsa tahalaw man sin Ramadan amin pagpuas sin Ramadan banging kaaunan tatabya yaun naghihinang sim bukum marayaw mapinda in kahalanta banging kaaunan ta magibadat kita Jumaat sa jahawala padi matung Ramadan pag abutin Ramadan tiag na anta na rin na Jumaat sampai na jukupta sampai impag tag-ipon ta ini dahon ta na siya sampai maun patubtub sin kamatay ta insyaallah ta'ala magbarakat in kabuhit na tukatan puas din dito sumalawat kita ni panabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin ya rabbal alamin Allahumma qil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un mujibud da'wati ya rabbal alamin rabbana faghfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik wa min al-yaqini ma tuhawwin alaina masa'ibad dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil mufsidin ya rabbal alamin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nura Allahumma dhakkirna min minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika anna ya rabbal alamin aqulu ma tasma'un qumu ila salatikum yarhamkum